طبعا بص السفندر ده بيجي ايه مطرب مم. زي كده اهو. فاحنا لازم ايه الاول نشطفه كده بميه عشان ننزل التراب اللي فيه. بعد كده بنرش بالسبراي ده. السبراي ده بتاع الخضره بس ما بيترشش على الورق. آه. ده بيلمع الخضره. دي الورد اهو. لو في ورق ميت ولا حاجه من هنا بنقطفه كده نرميه، اللي هي حاجه شبه كده مثلا شبه دي كده. مم. دي كده بنقطفها نرميها عشان تبقى ايه الزهره شكلها حلو كده. كده نضفت الورد اهو خلاص. تمام. ماشي. برضو الورد ده بيبقى فيه ورق كده لحد ايه تحت. مم. احنا برضو بنشيل الورق اللي ايه بنسيب بس ممكن واحدة فوق كده ولا حاجة. تمام. حاجة بسيطة خالص كده. تمام. ده الصفندر برضو بنشيل منه برضو اخر حبة كده. هنشف بقى السطح اللي انا هشتغل عليه. نجيب بقى ايه، نجيب الاول واحدة صفندر اهي. بص بقى بنمسك من هنا كده، بنسيب تقريبا اكتر من شبر فوق. خلاص وبنحط هنا اللي على اليمين. لو هحط حاجة من على اليمين واحطها من ورا دي. اه. شايف كده اهو وراها اهو. اه. ماشي من ورا تبقى عاملة عليها ايه زي اكس كده. ونحط حاجة من الشمال تبقى فوقيهم. فوق ما. يبقى اي حاجة من هنا من تحت واي حاجة من هنا من فوق، اهم مم. حاجة كلهم ايه يتلاقوا في نقطة واحدة. مم. او مثلا احط مثلا وردية في النص عادي. خلاص. بعد كده احط واحدة على يمينها تبقى من وراها كده اهو. تمام. واحدة على شمالها تبقى من فوقيها اهو. أهو. دي تلاتة. تمام. ممكن احط ايه سفندر تاني. دي واحدة في النص اهي. حاول تخلي دايما الحتة اللي احنا بنمسك منها دي ميبقاش فيها ورق. تمام. في واحدة في النص اهو. دي واحدة من تحت اهي على اليمين. دي واحدة على الشمال من فوق اهو. نرجع نحط سبندر تاني. واحدة في النص. تمام. واحدة على اليمين ورا. واحدة على الشمال قدامهم اهو. كلهم ايه عاملين اكسات كده في بعض. مم. يبقى انا كده ايه مسكت كله اهو من نقطة واحدة كلهم متقابلين هنا مم. في النص. النقطة دي بقى هي اللي هقفل بيها. ممكن اجيب استك كده الاول بس هسويهم عشان كده اهو. اقصهم كده اهو. بجيب الاستك ده كده وبقى ايه بشبكه في فرع واحد من الفروع دي.
كده شبكته في فرع اهو خلاص. هبتدي بقى الفه. اجيب استك اهو، اشبكه في واحده، الفه لفه تانية، ومشبكه فين؟ في اي واحده تانية اهو، وسايبه كده خلاص. هو ايه؟ نزل بره. تمام. بسوي برضه البوكيه تاني لو فاكر، بسويه تاني. ممكن بدل الاستك ده تعمل بالصورتين. امسك كده بالصورتين. بس الاستك بيبقى احسن، لان ايه؟ الاستك احسن بيخليك تعرف تعدل في البوكيه، انما الصورتين ده مش هيديك المساحه. كده احنا خلصنا البوكيه كبوكيه. فاضل بقى ايه؟ التغليف. التغليف بقى اللي في الصورة، طبعا التغليف ده بيبقى ايه؟ أذواق بقى. يعني انت ممكن بعد كده لما تحترف يعني، ممكن بقى تلاقيه تشكل مع نفسك. انا هعلمك الأول اللفة دي كده. يبقى اهو تمام. نعمل الجزء ده كده، الجزء ده عليه كده. بس انا نسيت اقول لك حاجة. الورقة دي بيبقى دايما الورق السلوفان ده بيبقى جاي فيه كسرة كده من هنا. فلو احنا عملنا كده خلاص، الكسرة دي هتبان معايا في البوكيه. انا دايما بخليها ايه؟ بالعرض. خلي الكسرة دي في النص يعني، عشان في البوكيه يبقى ايه؟ باين قدامي كده اهو نضيف. تتلازم. يبقى ده من التكتات كده ضرب يمين وشمال. وأقوم رابطه كده. بص، البوكيه ده هنحتاج فيه 3 ورقات. ادي اول ورقة، تاني ورقة اهي، بصها كده من النص. شيل الحتة المتنية دي كده خالص، مش بوصلها بالقطر عشان ما تدينيش ورق ايه؟ مش حلو. وقوم تاني دي كده برضو زي حرف اكس كده اهو. بص ندي حتة لزق. والتانية تبقى عكسها، عملت دي كده يبقى دي عكسها كده اهو. خلاص همسكها من هنا اهو كده، مش من النص، من تحت النص بشوية، ونعملها ايه؟ كده. يبقى عندي واحدة فوق واحدة تحت. تمام. واديها برضو ايه؟ حتة شوية. ممكن بلزق او ممكن بالدباسة. دي برضو زيها بالظبط بس الناحية التانية، لكنها قدام المراية بتاعتها كده. بس كده انا حطيت واحدة من هنا، واحدة كده اهو. بص، والتانية ايه؟ برضو زيها بالظبط الناحية التانية.
احس الشكل بتاعي مظبوط خلاص ببتدي ايه ارتب. خلاص نيجي بقى الورقه الاخيره اللي هنعمل بيها ايه الديل بتاع البوكيه. بس دي بقى الحته اللي انا كنت بقول لك عليها، في ناس بتقطع الورقه كده، ده طبعا بيعمل ايه بقى؟ الورقه معايا مش مظبوط. بص الورقه بتبقى طالعه فيها ايه شف كده، شكلها مش حلو. فاحنا عشان كده بنقصها من النص كلها، بنشيل الحته المتنيه دي كلها كلها كده. بس اقسمها كده اهو. كده عملتها ايه 4 تربع. برضه احط كل هنا كده. ممكن ايه احط دول تحتيهم كده لحد كده. دي البوكيه اهو كده معايا خلاص. فاضل له بس ايه فيونكة. فيونكة بقى بسيطة جدا يعني. طبعا في فيونكات معقدة عن دي شوية، بس ايه ممكن ابقى اعلمها لكم بعدين يعني.